Joseph Munoru kana DJ Joe Mfalme hamwe na bouncer wake muhuri wake wa bisa na dereva wake ni maikitio ngono magikuruhanio na gikuo kia afitha wa DCI wa gikiro kia inspector kuma sesheni ya Kabete. Kwarerikana ati muthenya wa Saturday hetuku matharikire DCI Felix Kilian na makiguraria uru muno kuria acokire gutwarwo thibitari no agikorwo agikinya thibitari agikorwo agikua. Marerikana mamuhurire bara njuru thutha wake kugutha ngari yao mutino-ini wa barabara mwena wa Kikuyu ona akorwo gutire mundu wagurarire. Riu DJ uyu na aruna ake mahingiritwo ceceni ya borithi ya Kabete o guku borithi magiethana na muhiki uria wari hamwe na ohingo ya giko kiu. Akenya mwena wa comment section makorirwo makinyarara kaundu gaka na njira nene na makorwo makiuga mundu gwitwo DJ Joe Mfalme ni brand yake arathukiria ritwa na mundu no athondeke ritwa na meka mingi na kwa kimithurithukia na sekodi itari kuraihu kana sekodi nini. Hena DJ Chizi 254 akawana vile brand yake iko juu anafanya ufala ka hiyo walai enyewe kujenga jina inaweza take years but kubomoa ni 1 second. Hena Armizon the chosen one enogakari yake kwisha sasa yeye ni mahabusu ya serikali. Hena Johnny Mwaksa kwa DJ Joe so humble. Huko kwa mwagi wa mohoroga kwa oge kuihoana gitio kinene uko oge subscribe thini wa YouTube channel eno.